pred Великден? Високи души тоа многу. Очекувам затоа што секој празник наш, поготово верски, цените се качуваат. Празник е и треба да се купи и секој да има. Mislim, ne je mnogo drastično, ali se gleda više pred praznikov, baš час Борец jedan vika sve poskape. Da, baš час zborevme se jedan od prodavačive i se raspravljamo za to. I vikam, če da nego kažem Borec, ali stvarno, ko dođe naši praznik, sve poskapova. Ko recimo se drugi praznici, sve koji može se priuštiti. Poskapice je mnogo. А очекувате да се покачат? Ne znajme ništa. Ako je visoka ponuda, te je niska cena. Ako nema ponuda, Не сме примерно да кажем. Не сме, твърдо. Дали сега, пред Великден, се поскъпи цените на пазара? ne su primjerno. Ne su primjerno. Gospodata pazari.